fia telefono radio Samoa to e whaafelo i atu le nei tai au si mai alau whaafonga. Tau mua atu I talo le aso lulu. E tolu no fuanga na asia le tangata whai ngā luenga I tua oi, ua whaamaunia lo na siaki o le COVID. O le tangata whai ngā luenga le malai waalele au ki lani, whaape o se whaamamaina waalele o lo o whioa I whaavau malo. Le ana whailo mai ana nafi ua maua siaki whaawau o tangata ngā lulua I tua oi, ua maua le vairusi. Ma ono fuanga na ia asia, e au fia le food court ale Westfield I St. Luke's I le aso to na I whatu a umatu, mai le sefulu lua I le afo le lua I le awauli. So o le Bunnings I New Lynn, mai le afo le lua se I alatalata I le whai le afiafi. Whaapea le move and pick I Dominion Road I le afiafi la valea. Ua whautu ina ia le soifua maloloina I latou na asia nei no fuanga. Mata I tu a ungo le siama mo le isi sefulu whaaso. Ma a whaalongo ina loa, no fo I le fale. Vili le Healthline, ma nga I mo siaki. O lea tangatanga lue wa mai ona tuyol COVID. Ma e tu whaatasia talo le tai au, o lo whaanofo I sea I le whale Italia I le taimi a wina I se no fuanga whaanofo I sea. Ai mai le tamai tai pale mia Jacinda Ardern, o le sau o lea case I le asolo na lua talu na tatala le saulotonga I le vama o se Italia. O le a lea a fiai le whiwa I sauloto. Ua te ina fo I le palemia whaamtalanga e le o malu tua o New Zealand. O le mau o lea tangata kilingi ua o sea a fianga mafua I le mau lungo le la matia o tangata ngālu loe o lo whea ngai ma vaalele. O lo au mai ei pasese mai atunu o lo malo se le COVID. O le ua wha iai cases fiso ta I tua oi o le nei masino a Perila. E le o ainga umo au ki lani o tali le leia tusi telefoni a le Yellow Pages, o lo o tuwhaina I tausanga taitasi. O le Yellow Pages, wa whaamatalaina I nisi ua te le ai le o tauta, e le o toe mo mia, ma ua uma fo ilona vaitaimi, po ua old school. O le tausanga e lua afe sfuluvalu, silia ma le se fulu wha afe, tangata o au ki lani wa filifili ave e sea mai o lato ingoa mai le lisi o fale o ainga, o lo o tufa ina ai nei tu se telefoni. O lo o mautu tu sai, nisi o fai pisi nisi va apele so o upo le vaenga le National, ile si o manga Scott Simpson. Ua tatau, o na suia me to tia e whaatauta iai pisi nisi a le Yellow. Pita ai, o ni manatu o tali mai eile pule sili fo o le Yellow Pages, Tracy Taylor, ma ia whaalea o ngā ina. Saunoa Taylor, e le moni nei whaamtalanga o lo o te leile o taota. Ato ai, o le tufa ino tusi telefoni o lo o toe o foi na tuai le tusa ma le tasi miliona I charities I tausanga taitasi. O le isi tu tau o le tusi telefoni, o numero nei mo whaalavalai whaafua se I leo lo o whaakone karate ina ele malo e whaailoa I le Yellow Pages, ma o se tasi o au nanga taua. E se mai numero telefoni e o atu le se lau valu se fulu afe pisi nisi I tutono o New Zealand o lo o whaalawi loa I le Yellow Pages. Ua whaato e se le whale tupe a le Kiwi Bank I ana pa anga na a fia lato credit cards. Ona o se tasi o whaale tonu I le system a le whale tupe. O le ua ngā lulu le whale tupe e fo ia le whaafita uli na te ina I pei meni a ana pa anga e ui o lasa iai tupe I tutonu. A o ngā lulu e to e whaale leia, o le a fo I wa whaelo o le ato e whaale au ngā ina ma wha fo I tupe nisi wa ave e sea mai a lato tupe ona o le whaale tonu na iai. E le o whaelo mai a le Kiwi Bank, be to a fia na paanga na a fia. I le toe tatalo le whiwa isa o loto a New Zealand ma au se talia, o le fo iwa toe whaafo iai ma tu unga masani o lo ti poti mai ai I lato mai au se talia. O le ana tu ese whaapitoa lava se tasi o whaletali malo e whaanofo ese ai lato nei le o ngā tutono au kilani. Pei tai u whailoa le whaaulo no fuanga whaanofo esea, wa le o toe wha o ngā ina nei lea whaletali malo I le taimi nei, ma o lo whaiapea whaatala noanga po le ala isi fuanga I lona wha o ngā ina. I le saulo toi o lau tipoti mai au se tālia tau nuu I New Zealand, o le oto e fo I lava le whainga tuai, le e wha awheiloa I ai e leo I le malai wa lele, wha apele au whainga aluenga mai le whale pui pe amana o mia. Ua tatala le ofiso leo fo I Mount Roskill I Aukilani, o le aso na nafi le ana whaapa ia I nai, ma o le minstau leo Porto Williams, le ana ia o oti ina le lipine I lea sauninga whaapitoa. O le ofisa fo le nei Mount Roskill, wa silia ma le lua tau sanga o fuafua, ma e lata I le se lau tangata ngā lulue ma whaiona wha mautu ma ngā lulue ai. O le tatala ina o lea la fo mo au nanga ale ofiso leo, wa sa waile mai atu whaatasi, be tāpunia fo inisi o lato o ofisa I tausanga e le ima mau atu.
Tala whaai o le tae au, e leo longo mālie toe whaate ia le li ilo ia mō ngā luenga I lapa ta inga le Vodafone. Le utu I nātu I lana au whai ngā luenga e ono mau ngā luenga pe apo loka whaafua sei I au se tālia. Toi ona I aso ta tala le saolotonga e whiwa I saolotoa I le vau ni usila ma au se tālia. Lea na sa wa itua lea lapa ta inga. I le whaasalalau waia na nafi le au whaasalalau le nei whi au tustusia. Sauno ai ma Max Whitehead I tala ale News Hub. E le ai se malu si anga le kamupani e mawhai ai ona ia whaia lea tūlanga I lalo le tūla fono. Whama mawhai ma Max I tangata whai ngā luenga, a whai ai alu te iane po loka I au se tālia. Masilia I aso na fuafua ina e tuuai ni usila e maise ngā luenga. Ia tau mawhai lava e vave feso o tai mai I le whale whai ngā luenga ma whaatala noa. Ma a whai loa ai fo I mai o tuli ma le ngā luenga, sulu loa I le tūla fono. Tala nao le nei tai au, manuia le nei aso.